Jean Claude ati yari yubatse ko ari uwatse byagenze gute byarasenyutse no kuvuga yuko narubatse ariko umukenyezi wanje nituri kumwe ubu yaramemukwiye bati kubera iki ukoresha amafaranga nkayo je numa ukanga kunkwa gutanga dot turi kumwe no kuvuga yuko nkoresha amafaranga menshi mugabo jewe ndamwibagiye kumutangira dot ibyo byose byagira ngo babaze ayo amafaranga twabika kwa kundi nyene yarafashe amafaranga yarukira musaza we musaza we yagiye i Zambia yagiye i Zambia kushakisha ubuzima navuye ku kazi nsanga amafaranga nayo ya mafaranga y'umuhangaro ndike nacyo tukubona yuko ubwisigo bwanje bwate ko batiye amafaranga ati na amafaranga ariyo yabambwije ukura ati na amafaranga dufise mu nzu volume igereza mikoro urukundo wari umfise ko ariko ibindi bibazo warabikemura urubanza rwo gusabana imbabazi amafaranga wakoresheje wari yabonye naraguhanuye ntiwanyumviye. Yes, twongeye kubasuza abakunzi ba Cape Max TV aho muherere hose kwisi cyane cyane i Kigali mu Rwanda, mu Burundi, mu Bujumbura, Tanzania, Dar es Salaam, Kenya, Nairobi, Kampala ndetse no hirya no hino kwisi, Canada, Belgique, mu Faransa. Yes, ubwo rero turabashuje mwese aho muri hose mu nguni enye z'isi. Rero nkuko mubizi rero uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bishyushye, ibiganiro bidasanzwe, amashow busy yagiye aba buri cyumweru, amashow busy atandukanye, ariko rero nongere mbibutse yuko uyu munsi muri kumwe n'umunyamakuru wihe byose, yes, JM cyangwa se Juda Manzi akaba yagateriyemo nanone rero mu biganiro bidasanzwe bya every Friday weekend time. Rero ikaba igeze rero uyu munsi bikaba ari Friday time. Tagira ngo rero tubibutse yuko kakanye tugiye kubagezaho inkuru zidasanzwe twagiye twumva hirya no hino, ariko turavuga tuti ibi ntibishoboka, tugomba nk'abanyamakuru ba Cape Max TV kugira ngo tubanze tugende turebe, dukore iperereza, mbese turebe niba koko ibiri kuvugwa hanze muri communauté burundize cyangwa se muri communauté y'abarundi ariko bimeze. Tujya muri communauté zitandukanye, communauté rwandize tuba turimo, communauté tanzanienne tuba turimo, ndetse communauté zose turazinjira. Uyu munsi twageze muri communauté y'abarundi. Yes, ubwo rero nkuko rero muyibona twagiye twumva ibintu byinshi, ariko uyu munsi dufite abatumirwa badasanzwe muri studio zacu. Rero twabatumije igitaraganye kugira ngo tubashe kuba twabicocora, tubanze tumenye imva n'imvano y'ibi bintu. Nkuko rero muyibona rero imbere yanjye hari abagabo b'intararibonye. Mpereye hakurya ibumoso nkaza iburyo, murayibona neza ko nabagabo ntago nabivuga ko bashesha kanguhe, ahubwo nabagabo baracyari abasore, baracyari ingimbi, nabasore abona ko bafite ibigango, murabona nababogari rwose, bari mu makoti, barakeye, bameze neza cyane. Rero uyu nguyu nawe araza twibwira amazina ye, n'uyu aratwibwira amazina ye n'icyabazinduye n'impamvu bari hano, ariko murabona ko bambaye neza, baberewe, agakweto bagahanaguye, agacongo kameze neza, agapantaro. Yes, gore byose turaje tubigarukeho mu kanya rero nkuko muyibona abagabo b'intararibonye bari imbere yanyu. Yes, ubwo rero reka tugarure kamera gatoya kuri bo kugira ngo tuba focusingaho kuko nicyo cyatuzanye kuri uyu munsi wa none. Rero mbahaye ikaze muri Cape Max TV. Murakaza neza muri Cape Max TV. Nakoze cyane kuduha ikaze. Muratuje ariko neza, mumeze neza, ibintu biri bo, yego kabisa, murashima Imana neza cyane, amen. Yeah, tubahaye ikaze rero muri Cape Max TV. Rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe kandi n'umugisha kuba twababonye. Ubwo rero karibu cyane, reka duhere ibumoso hariya atangira twibwira mbese wo bakwita nde. jewe amazina yanje nitwa Jean Claude Habonimana. Jean Claude Habonimana. Jean Claude Habonimana kuba tamuzi ni muntu ki? Jean Claude Habonimana ni umuntu mwiza cyane, ni umuntu akunda abantu, ariko numugabo mwiza cyane, kwisi yose baramuzi. Kwisi yose baramuzi cyane. Jean Claude Habonimana. Jean Claude Habonimana mu buzima bwe busanzwe akora iki kugira ngo abakunzi bacu ba Cape Max barabo kudukurikirana bashe ko bamenya n'imyuga mukora in short? Jean Claude Habonimana asanzwe yikorera utwiwe. Yes. No kuvuga yuko yikorera utwiwe, numuguzi atunga, yikorera utwiwe bisanzwe. So babyita ndebe ku munsi umwe perezida w'u Rwanda avuze ati twihangira imirimo. Wihangiye imirimo neza cyane, nase gukorera abandi ndikoresha.
amen amen. Reka tugaruke rero hano gatoya ku mugabo nawe w'intara ntago ari ishigija sinzi nako nabyita ariko ndana yatwitse nawe ameze neza cyane ari mu kayero ndabona ari mu man watwitse ariko by the way bakwitana nanjye banyita Andre Ndikuriyo. Andre Ndikuri Ndikuriyo. Andre Ndikuriyo mazina y'ikirundi bwe naraguminye ya Andre Ndikuriyo karibu cyane muri studio za Cape Max TV. Yes murakoze cyane. Yes rero impamvu twabatume hano no kugira ngo rero tubashe kuba twacoca bimuri bimwe ariko Andre wo kora iki mu buzima busanzwe? Yewe nanjye nkora ibyanje ndikoresha mu rutwanje. Urikoresha ukora utwawe. Hapo sawa kabisa. Bwana wapenzi watazamaji wa Cape Max TV, bila kuachelewesha kabisa tunataka tuingie katika point moja kwa moja. Kuki aba bantu baje hano ni kwiye mpamvu twabatumiye muri studio za Cape Max TV ariko rero tutaragira ngo twinjire Maria turibibutse yuko mwabanza mugakora subscribe kugira ngo mukandi kunakazogera hariya ibumoso hara hejuru kugira ngo mubashe kuba mwajya mukurikirana inkuru zacu za buri munsi za Cape Max TV show. Jean-Claude icyo wabwira abakunzi ba Cape Max TV in terms of like bakoresha subscribe kugira ngo wajya bashikora ibiganiro byacu? Ahubwo novuga yuko imbere yuko waza kugira bo bandanye bakora ico kintu nyene subscribe kugira ngo abandi bashe kubonerwaho kuvuga uti subscribe yagoye kwivuga bavuga ahubwo ico kintu kiragoye gose kandi ari abatawa kazi bikunda kugora gose mu kirundi bakita ni kwemeza mu Faransa kita mu Faransa sabone ahubwo uyabone neza wisabone nivyo yes bakande hara sabone subscribe kugira ngo bajye n'agakengere bashireko bagire no babwire bakande subscribe hama vuga uti subscribe. Icyo cyamuri ragoye gose. Biragoye. Ukande subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu bya Cape Max TV. Sabone mu rurimi rw'igifaransa, mu kinyarwanda cyangwa ikintu bagita ni kwemeza. All right. Hari ahantu kagatuku n'agakengere bakanda kugira ngo bajye bagapyondeho. Murakoze cyane rero, reka rero twihute tugiye ku nshinga nyamukuru yatuzindiye kuno munsi rero muri studio zacu za Cape Max TV nkuko mubibona abagabo hano bari muri yero abandi bari muri iribara bita gute iribara ibibaye byose novuga yuko n'igikipatiri ni padiri ntagaza amafaranga ikoti hose amagaza amafaranga ikoti amaraki menshi cyane amafaranga menshi cyane amarundi nangaye amarundi novuga ko ari umuriyoni n'amarundi wow papa hano se wambaye gute nambaye neza cyane nanjye yanze kutubwira igiciro cyayo anyway reka rero impamvu twabatumije rero hano reka tujye ku mpamvu kuko abakunzi ba Cape Max TV bategereje kureba icyabaye cyatumye dukora urugendo tukaza first of all twaje bwa mbere muratwemera ubu rero nubwo twongeye kuba second invitation kugira ngo bashe kuba mwagira hano rero tutatindiye abakunzi ba Cape Max TV hari inkuru bagiye batwandikira nanjye ubwanjye nakozeho ubushakashatsi nkora iperereza ndabyumva niyo mpamvu rero twabatumije kugira ngo tubashe kuba twacocora ibyo mutubwire iby'urwo rugendo. Kuba tazi Jean-Claude arubatse cyangwa se bimeze bitko niho tugiye kubanza kwinjira gatoya. Jean-Claude arubatse ariko ntibyashoboye kugenda neza kubera naho yari ikibazo gikomeye cyane. Ongera ijwi tushaka kugira ngo uvuge kabisa wongera akajwi uyu muntu uri kureba Cape Max TV kuri kamera hari abantu benshi amamiliyoni y'abantu baduteze amatwi barimo kutureba rero wongera ijwi kugira ngo abantu bashe kumva poe yacu y'uyu munsi. Jean-Claude ati yari yubatse ko arubatse byagenze gute byarasenyutse se? No kuvuga yuko narubatse ariko umukenyezi wanje nituri kumubu yaramemukwiye kandi sindamye igituma niyo mpamvu rero gushika ubu mfite ikibazo gikomeye cyane. Mwari umara igihe kingana iki? Twari tumaranye igihe kirekire cyane nk'imyaka 7. Imyaka 7 turi kumwe dusangira ibanga. Musangira ibanga imyaka 7. Oh wow. None muri iyo myaka 7 mwari mubanye neza kuva mu Burundi? Neza cyane tubanye neza kuko namutumye ko nkuko abandi babikora namutuma ko kugira hano aze hano muri kino gihugu kugira ngo turondera ubuzima nkuko abandi babigira. Tuyibutse abakunzi ba Cape Max TV turi mu mujyi wa Cape Town rero aho birimo kubera aho turi gukora kino kiganiro bashinga nahe na bibujumbura ariko bakora imirimo yabo muri Cape Town rero uyu Jean-Claude mubona ngaha yari yubatse afite bamwita umwigeme
narifite umukenyezi umufasoni baramanye imyaka 7 yose donc wamutumijeho mu Burundi neza cyane ndamurihira inawuri itike umurira ati yari mwaka wuhe 2015 rwa mute umworeje tike arazi ico gihe igihugu cyacu Burundi cyari mu bibazo cyane ico bita manifestation ariko yavuga ati jewe mafira amari umugabo wanje ati ndugikira itike ndaje ndagusanga hiyo neza cyane kigiye muri iyo myaka wari banaga ari umusingo hano kitaba nari umusingo murazi n'ubuzima bwa South Africa ngere bugoye cyane mutuma ko kubera urukundo ndamuzana hano neza cyane wow nuko rero ubundi se mwabonanye gute first of all kuko nako turagira ngo tukinjiramo tukavuge hakuntu gushaka biratandukanye ariko wowe mwari muziranye mu Burundi cyangwa mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, Twitter, Instagram, mwahuriye kuri WhatsApp byari bimeze bite? Nukuri twari tuzinanye cyane kuko umubanyi wacu nyene kuko urabona yuko umugeni uramushima ukamugomwa no kuvuga namushimye kuva kiri wabo no kuvuga aho hose nafata urugendo twari tuzinanye hanyuma harageza ngo ati ndagusezeye mugabo nzogaruka kugutora abavyeyi we warubazi mwarasangiranaga kintu cyose barakiza abavyeyi babizi cyane bamfata nk'umukwe ico gihe ku buryo umugeni yaje avuye Bujumbura ni Bujumbura ni he Bujumbura ni Bujumbura ngo yaje avuye Bujumbura yerekeje South Africa muri Afrika y'Epfo neza cyane yaje asezeye ati ngiye kure umugabo wanjye ibintu ari amena yego cyane nawe mwiteguye ku kibuga cy'indege giti yarahagera ndajya neza cyane kumuhobera urukumuzi rwari rwinshi yego kabisa urakoze cyane hano rero ku ruhande dufite undi wa mugabo uri muri yero hano ipantaro yo muri yero ihenze gatatu bw'amafaranga ariko turagira ngo nawe twinjire gatoya mbese Jean Claude niki cyawe Jean Claude ni mukuru wanjye ni mukuru wawe yes kwa data na mama ni yose ni sawa yes umunsi rero mukaba mwemeye kuza hano kugira ngo tubashe kuba twacoca muri bimwe nka family yego cyane natwe rero Cape Max TV twunga abantu tukabagira inama niyo kazi kacu ka buri munsi niyo mpamvu rero twabahamagaje hano kugira ngo ibintu by'abakimbirane ibintu by'intambara nta kurwana hano turaganira neza nk'abantu biyubashye siko bimeze neza cyane mutava mumena kamera ubwo rero Jean Claude tugarukiwe gatoya umudamu yageze hano Cape Town murabana mwabanye mu buhe buryo twabanye mu bihe bigoye cyane kuko ico gihe ubuzima bwari bugoye ndiyo no kuvuga yuko nkuko vyatezwa kuba nabwo twabanye mu mategeko kuko mu gisoba bwa msema ukweli kipenzi cha Mungu kubera ubuzima bugoye South Africa no kuvuga nashitse atamu nyakiriye hano no kuvuga amaze gushika hano nawe nyene nahisemo kumushira mu nzu uko nyene mu kirundi bavyita gucikiza gucikiza ico kirundi bavyita no kuvuga yuko umeweka ndani tu kuko navuga ati none ko atawundi muntu na ubugeni ni nta muntu ashobora kunyakira umugore hano na amafaranga ndaronka ikiriho nakundi reka tubane ariko Imana yo mu ijuru irahezagira no kuvuga ngo uyu mukobwa nibwo avuye mu Bujumbura aje hano yari yakwimariyemo n'umutima we wose neza cyane umushahawe wose ngiye kubaka ari serious ubona ko ari serious neza cyane araze rero munubaka umunsi wa mbere byari honeymoon kimwero cyangwa cyari honeymoon neza cyane kwezi kurashira muri honeymoon umwaka urashira imyaka 7 irashira muri iyo myaka mwari umwanye muti muri iyo myaka yose wari umunezero ariko umunezero wabaye umubabaro kuko mu myaka ishika ku imyaka 4 turi ubuzima bugoye cyane ariko mu myaka 3 Imana yagira duhezagira no kuvuga amafaranga twarose amafaranga kabisa yego kabisa handa ko nora nafite byo no cyafite kuko burya urongo utafite amafaranga umugore arakugaya ariko ufite amafaranga aragukunda ariko je nasanze ahubwo amafaranga yatumye kugira ngo tumaze kuronka amafaranga ahubwo yaciye agirane yaciye ahinduka n'icyo niko nibaza igituma yahindutse kandi amafaranga ariho tugarutse gatoye kwa Axel rya ntabwo Andre tugarutse gatoye uyu mudamu wari umuzi wa Claude mudamu nanamuzi cyane nawe muri mu bantu bagiye airport kuba watezamo kugira ngo mwakire neza cyane so mwari muziranye nk'umubanyi nyine nka family nyine ibintu bari sawa umudamu turabye twege aho dutuye kumuhira naho nabo batuye ni hafi turababaye turamukinyarwanda bavuga turabaturanye muri abaturanyi yego alright no ubu ari kintu muzi yose cyiza reka tuvuge ibyiza kwanza hari kintu umuzi wo cyiza kuri umudamu bon muri make icyiza kuva
batarashaka batarabana yari umwana mwiza yari umwana akunda gusenga akunda udukorwa umwana wo kwishure tuntu nk'utwe. Yes, reka tugaruke gatoya kwa Claude. Jean Claude uko ugaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Amafaranga namenyekana mugabo abantu barabivuga. Wewe ntushobora kuyivuga ahubwo abantu barabivuga gusa. Aho urasa neza n'agakwafe kameze neza. Kameze neza. Twe turabaganwa. Murabaganwa. Aganwa ndabazi. Sasa ubwo reka tubandanye gatoya nuko rero muri iyo myaka 7 niho nshaka kuko mwabaye igihe kirekire umudamu wawe. Birakomeye cyane. Mwabaye igihe kirekire muri ukubana muri iyo myaka 7 mwari mubanye mwigeze gushotorana se ahantu mwateranye ingumi muterana ibipfunsi ntibijya bibura mu Kirundi bavuga bati urugo rukristo ni juru rito. No kuvuga muri iyo myaka yose no kuri twari tubanye twari muri paradise. Yego kabisa no kuvuga wari umunezero gusa. Gusa mu Kirundi bavuga bati nazibana zitakonya amahembe. No kuvuga harashobora kuba udukosha nyene munagakosha kuko turaba marayika turabana babano. Hari igihe bishika nyene ariko ivyo ukabirengera ukababarira ukavuga ati ibintu bisanzwe. Ariko bisanzwe byari bimeze neza cyane wari umunezero kabisa. Madame yari afite akazi hano Cape Town? Madame no kuvuga yuko akazi kiwe nuko twakorera hamwe no kuvuga yuko twese nk'uko bivuze ati nakwikoresha no kuvuga yuko nawo nyene twakora nyene mu kazi kiwanje. Yes. None rero sasa muri myaka 7 mwabanye no kuvuga ngo mbese muri myaka 7 kumwaka 7 utaragera achieve zimeze gute? Nuvuga yuko ntawe achieve zawe wamaze kugera kuki terambere mwamufiteho niriye mu Burundi se niriye mu Burundi mwashyizeyo kuko abantu bakeneye kumva muri myaka 7 ukuntu wari umeze nano kugira ngo tuze kuba hapuwe. Sasa impamvu nyamukuru turi hano no kubona iyi impamvu turageraho. No kuvuga muri iyo myaka 7 no kuvuga Imana yaduhezagije urazi yuko cyo bita land uragura land hanyuma kubaka kuko weguze South Africa land cyangwa weguze nayiguze mu gihugu. Waguze ubutaka mu gihugu? Ubutaka ibujumbura cyangwa ubutaka ibujumbura ahantu mu yindi ntara yitwa Bubanza. Mu Bubanza ahandi Bujumbura nyene mu muji. Nyamara ufite n'amafaranga mu kumwe kuko Bujumbura sahoroshe uronga ikibanza. Nuvuga rero iyi si turiko no kuvuga yuko n'inyoni irafisa hiba twashaka kugira ngo turonka aho nitwahindukira mu gihugu tuzobe tumeze neza cyane. Icyo kibazo kiguze miliyoni zingahe Jean Claude? N'amafaranga menshi cyane novuga yuko amafaranga menshi cyane kabisa. Yego kabisa amafaranga menshi kuko Bujumbura umaze kubona ibujumbura gusa abahazivye kabisa. So nuvuga muri myaka 7 achieve wabashe kuko wakora we n'umudamu wawe yari ibyo bibanza byombi bibiri hanyuma n'ibindi nyende ngato tufise moto ariko byo byose twagiye kubera amfete mwari mufite kuntu mubayeho neza muri Cape Town. Wari ubuzima bwiza cyane. Community z'abarundi zanyu zibazi mugenderana neza cyane. Buryo bazaga kwa Jean Claude bakisanga kandi bakuva amahoro neza cyane. Yego no kuri nibidoga kandi nibaza yuko yaramateka. Yego kabisa n'ubu bavuga bati ahubwo ivyo nibiki byabaye. Baracibaza ni question mark. Baracibaza ati ukuntu bari mubanye mbega ishetani yabateye nibiki. Yego kabisa. Kuba dukurikiranye Jean Claude ubwo uri umaze kugura birayi banza byombi wayiguze mu bitandukanye birumvikana wenda none ikintu cyose akoraga washaka kuba wamuganiriza umudamu wawe ati ngiye tugiye dukora iki tugiye kugira ngo dutere imbere dukora iki dukorere hamwe ngiye gura ikibanza tugura ikibanza cyangwa ngiye kukigura ntiwikubire ahubwo no mushibira cyane niwe yampanura ati yamara naho turi mu mahanga reka tugure ibibanza niwe yatuma ibyo byose biba kuye kuko umva Jean Claude amahanga arahanda cyane ku Kinyarwanda babyita no kuvuga ngo wowe wakoze witeganyiriza anytime ikintu kibaye kufite ahantu wajya kuba wegamye mu Bujumbura so byose wabikoze rero muri kumwe kandi tunezerewe n'umugore w'umuba ikibanza mu Burundi cyanditse kurindi ikibanza mu Burundi ni kuvuga uko bimeze ni kuvuga cyane cyo kuri jewe kuri Jean Claude ariko nyene ari mu vyabona so ikibanza cyanditse kuri Jean Claude ikibanza kirahari cyangwa cyarubatse already mwaracyubatse ikibanza kirubatse ariko turarangiza cyane muri projet wow
ni byiza cyane. Ubwo rero tugarutse gatoya ku ruhande rwawe, ni kuvuga ngo byose archive maze kuzigeraho, moto muraziguze, ubutaka murabuguze mu Burundi, ibintu ni byiza cyane muri Cape Town, ibintu mbese ni amen mandi magambo neza cyane. Satani abarinjiye, Satani abayafashe kibanza. So twirukanse gatoya, Satani yatangiye kwinjira ryari? Niba wibuka ahantu wibuka kantu kuko nituvuga ngo Satani yatangiye kwinjira kuko hari ikintu umuntu umugore akora, either cyari kuri plan, either cyangwa se akagikora mu buryo bw'ubujiji, ariko nyuma akazicuza akanagisabira imbabazi. Ariko hari ibindi byaha bidasabirwa imbabazi. So en fait iyo mwashakanye, niyo mpamvu ibintu byo mu ngo abantu benshi batabyinjirira cyane, kuko mu ngo murashwana umunsi ejo mukamure kumwe. Burya abantu bashakanye bameze nk'impanga, impanga zirarwana, wajya kwinjira hagati zikagutera ingumi, sibyo? None wowe nkawe urebye inyuma gatoya, Satani yatangiye kwinjira ryari? Urakoze cyane kuma icyo kibazo. Novuga yuko Satani yatangiye kutwinjirira mu gihe tuguze ibyo bibanza bibiri. Nyibagira kumwandika ngo izina ryiwe, avuga ati kubera ko nyibagiye kunyandika ku izina kandi twabiguriye hamwe, avuga ati none ibintu byo mu rugo wacu nije niyandi nashize ku izina umushinga naye ntaka Jean Claude aguze ikibanza no ushinga naye ntaka ivyabona Francine nabandi atoya nkunda iyo jerekana ko utankunda no kubyatangiye kubyatanguye ndamubwira ati kangahe ari mu 2018 so David is witty niko ako gatotsi katanguye nuko noneho we yashaka ko amazina y'ibibanza amwandikwako ariko urumva ntago byumvikana. Rero sinzi yuko kandi uriho nkiriho urumva kandi byose ni iterambere ryacu nibyo mu rugo je umushinga ntahe ibintu nk'ivyo urumva ntacyo cyane. Francine ni zuri zina rimufasha wa Francine. Francine. So Francine we yashaka ko bimwomeka bikamwandika noneho wowe ukaba nka witness. Ibyo shoboka ngira nibyo yashaka. So noneho Francine we bimaze kwandika we yayisaba witness. Umugore nyine. So aho rero noho Satani yatanguye kubigira. Byarabandanije no kuvuga yuko nkuko sanze mba mu muji tufite community y'abarundi baraje kudutemberera kugira ngo dusangire agafana kuko icyo gihe naritanze kugira ngo baze muhira kugira ngo dusangire hamwe agafana. Byaramubabaje cyane, avuga ati ivyo bintu nibibaho kubera iki wamagara isi ry'abantu la masse kuzi wacu nibibaho uko no kwiyemera. Nawe ati oya kuba leader no kuvuga kwisi no gufashanya kugira mu gihe abantu baje iwawe kukuramutsa. Muri abantu baje na warabagiyeyo ntabwo ujyubura warabagiye ntabwo nyene ndahari uko byo. Yes. No kuvuga yuko icyo gihe rero byaramubabaje cyane, ndavuga ati ibyo ni bisanzwe. No kuvuga ko umutima wiwe waramubabaje cyane. Ikindi cyamubabaje nuko urabona mu miryango turukamwo imiryango irashwana ikashaburanirana. No kuvuga mama wanje mama abyara bavukana na Muyomba. No kuvuga Muyomba musaza wa mama, no kuvuga ari hahize imyaka 11 batavugana. No kuvuga igihe nafata urugendo kugira nze hano mama wawe mama abyara mama tuvyara avindimwe niko na musaza we Muyomba wacu na musaza umugorowe mama nyine mama okay abavuka no kuvuga mama na Muyomba ndatwa bavindimwe bavindimwe no kuvuga bari barashwanye barashamirana imyaka 11 nibavugana. No kuvuga iyo myaka yose nari mazino naje batavugana, ariko nakoze igikorwa cizi bani gumezagira kugira ngo muze umuryango kugira ngo mu myaka bagezemo bazitaba Imana bimeze neza turi kumwe kuko izo nazo ni achieve zikomeye. Ivyo babita reconciliation uko bavyumva no mu Burundi wacu ivyo nibirabaho kuko ni igisata gikomeye cyane guhuza abantu bashamiranye mukabahuza kugira ngo ingorane zihere. Icyo ni kintu gikomeye cyane, ariko yarababaye cyane ngo nakoresheje amafaranga menshi cyane. Nako kamubabaje kuba spend amafaranga atovuna no plan hanyuma kabati kubera ko ukoresha amafaranga nkayo je numa ukanga kunkwa gutanga dot turi kumwe. Ni kuvuga yuko nkoresha amafaranga menshi mugabo jewe ndamwibagiye kumutangira dot. Ibyo byose byagira ngo babaza ku kibazo cya dot cyo wari mwara plans ko nuzatanga dot neza cyane kuko arabyemera. Ivyo yari yavyeme kandi nagomba ubwa mbere kumaza gufasha imiryango kuko imiryango yacu turuka mu bibazo nagomba kumaza kuheza ibibazo tufise yaba ku bande kwa umuryango wafashaga n'umuryango warafashaga neza cyane ndagico bita balance de Robert Val. Wow.
turi kumwe nkafashino haba ibibazo by'abanyeshure harageze aho mvuga ati vraiment Imana yarameze agiye ati ibi bintu dukora ni imigisha kuko iyo ukoze ibikorwa vyiza Imana iguma yongera imigisha no mwebye abanze biri waguze ibihe bitandukanye mu myaka itandukanye icyambere cyo tumasina yawe ara complaininga cyakabiri uko nyene tumasina yawe ara complaininga nanone asubwo wowe unha shusho subona aho ngaho jewe nakurije imico y'ikirundi kuko umushinga naye akiri muzima nibaza yuko atakiba kuko byose umva nivyo wacu uko bavyumva ivyo nibaza ko nanzigo nimwe ndabifitiyemo kuko ni ibintu by'iwacu byose byari by'iwacu mvuga ati nta kibazo nakimwe kirimo muri myaka irindwi mwarabyaye mufite abana batatu babiri se umwe se byahaye mu myaka irindwi byari bimeze bite oya kabisa ntitwashoboye kuronka umwana ariko twari twizigiye ko umunsi umwe Imana izodutwenza tukazoronka kuko iyo migisha yose bikana yuko umwana yari kuza nukuvuga yuko niba twari twategeka kuronka umwana kuba twari mu bukene ariko kubera Imana yari itanguye kuronka imigisha kuko n'umwana azoza asanga ibintu bimeze neza ivyo navuga ati kandi aze havuka umwana w'ubwenge umwana w'ubwenge muri iyo myaka irindwi ariko umva nazo ni struggle zindi kandi ni challenge mwahuye nayo iyo ni challenge nayo mu myaka irindwi nta kana cyangwa nawe ufite ikibazo ushaka ikibazo oya twaje kwa baganga twese turakomeye tukompreninga mutama arege tubeshera abagore ntibabyara komentwe tutavyara cyangwa mugabo nabyo bibaho ariko uravye kabisa uvuye ko tutavyara gusa umva ni ibintu by'Imana ariko byose ibigume bw'Imana Imana yashobora kuba amafaranga ukabura umwana Imana yaguha ibi ukabura ibindi uretse gatubate kosore hano hantu gatoya ushika naye isi mukuru wawe yego sese turabatama hari igihe wasanga umugabo afite akabazo ko gutera akabariro muri make uretse gatoya uyu mugabo gutera akabariro akazi gutera akabariro bivuze ngo mugashaka ko hari ahantu mbese bipfira bikaba bituma ko inguni itinjira neza sawa none mutama urishuwa yuko akabazo utari ugafite akabazo n'akabazo kuko ndiyizi hano bwo nagiye hanze ngo ujye kugerageza hanze oya kuko twe twakuriye mu jambo ry'Imana ibyo twarabirenga ati aha narafashirije turakijwe ariko mugani turakijijwe mu mwemo nikuvuga ngo mwarihanganira twarihanganira kuko uvuga ati aha turi mu mahanga na undi muvyeyi wanje ni wewe nanje ndi so wawe n'umwana n'umuhuza nuko rero muri abana muri myaka mujya kwa muganga musanga nta bibazo rwose mwese muri bazima turi bazima musanga ni ibintu ubushake ni ubw'Imana haragize tuje mu masengesho cyane turasenga cyane none muri myaka ntabwo se nigeze gutekereza kaidiye ko mwajya kurondera umupasiteri neza cyane twaramuronse umupasiteri wanje yitwa Jonas abahano Cape Town abanga Cape Town nyene umunyarwanda niwe yadusengeye cyane avuga ati ndabona neza yuko mugiye kuronka ibibondo n'uyu mugisha yarawuvuze ati mugiye kuronka amafaranga muri aka kazi kanyu iyo ni ntaye no shinga Jonas Pastor Jonas umwe ufite ministeri yitwa God is Honor Ministry neza cyane n'uwo nyene akaba nyumva nibaza yuko aze kundondera tuyage uzenye mwaka we no kuvuga ico gihe madame no yagera gusenga yego kabisa madame yagira gusenga naje nkagenda rimwe na rimwe kuko ibikorwa ikigigo kigoye nkagenda turamenyana ati nukuri nzobasengera yego kabisa ariko niba Jonas yarabasengeye Pastor Jonas niba yarabasengeye koko ikizere ijana kuri cyari gihe cyo kubyara neza cyane kuko Pastor Jonas uhamya afite nuko asengera abantu kuko no pastor dusigaranye neza cyane arasenga pe kandi ahanura by'ukuri nukuri dufite ubuhamya abantu benshi yasengeye binarenze bagakira ndetse abademoni bakava mu bantu rero namwe ibintu by'Imana ne wenda mutabisobanukiye ntabwo tubitindaho urategereza kandi kubigira Imana isohora ijambo ryayo ubwo rero muri iyo myaka yose mutegereje ubuntu bw'Imana ko mwabona ikibondo neza cyane umugisha ubwo rero nuko rero Satani akomeza arakwataka none se nkubaje gato nihuse finance yanyu mu rugo wayihagane no kuvuga finance no kuvuga ubutunzi bwanje nabugabira umugore no kuvuga byose no yana kuko urabona iki gihugu utafise account bank nawe ugira account bank yawe amafaranga yawe akaba menshi kuri bank uri mukimbizi ari gihe baya bloka ugasanga urimije icyo biti bamfu ariko icyo twakoze tuti fata amafaranga yabiki gusa musi igitanda
igitanda bika uko biba neza bika amafaranga gumurunda jewe mu mutwe nta kibazo mimi ni kazi nyena guma bika gusumya kigega abika gusa jana nakimwe nangahe ibintu bibiri shirayo gusa kofre nabikaga mu marundi nabikaga mu madora na marande ya Mandela aya bayita marande wewe bika gusa muri kofre 4 turi kumwe nyamara wari ukomeye no mwana ufite agasefu kacu kandi rero je umva meruka kubiraba uno munsi ngazoza kuraba kandi ukwezi kwazi twarosangahe raba hariya so ugerageje mu kwezi ugerageje yakwira gafita ngaye mwakusanyije amafaranga menshi cyane turashima Imana wow ukamwizera muri namwizera cyane kuko ni mukenyezi ubwo rukundo namuhaye ndarengera n'abamarayika raporo ikaze imeze neza cyane madame numva abantu barabanye neza cyane none se nuko ya mafaranga se yarakwibaga se ivyo rero ukuntu novuga yuko yanyiba umva jewe sinamwikeka turi kumwe sinamwikeka ko vuga ati ibintu birakwiye ariko naje kubimenya Imana iranyugura igitabo kuko dusenga amaze gushika ku butaka bw'u Burundi niyo nacembo Imana iranyereka ati waboye wa mugore mwabana vyagenze uko ndabibona urugendo rw'umudamu wa rero turugero gatoya urugendo rwe mbese byatangiye gute narwo tugiye gusozerezaho byatangiye gute umudamu wawe kugira mbese wari ufite ide yo kuba wavuga umudamu wanjye yaragenda ntazagaruka mbese yagusezeye mu buhe buryo neza cyane ubwa mbere kugira dupange urugendo rwiwe nuko tumaze gufata icyo gihe cyose atamwana dufise haragezaho kuko turabana b'abantu turiyumvira byinshi mbega ko barakaroge kurogwa n'abana b'abantu kubera inzigo twateye imbere ibikiri biki byose navatoya nukubuki rero abavyeyi biyiwe abavyeyi bamwibarutse baransavye baciye kuri we ati Mutama turasavye umukobwa wacu umurungike mu Burundi turabigora nafise tumuvuze mwaravuganye wowe cyangwa ni inkuru jewe ri twavuganye baragize ico bita baragize isoni kuko kuyaga no muko ibintu n'ivyo by'isoni rero madame niwe twayaze turicara ati amaya marafite ubutumwa fita message ivuye ku bavyeyi ku magambo wabonye se ari proof se ko karefe ku bavyeyi sio hada kubwe yuko ubenga jewe kubera ndi umuntu ndi simple kwizera gusa umugore wanje ivyo avuze n'ivyo kuko ico kibazo twagifise ati abavyeyi bansavye ko wondunka muhira barabi kibazo dufise ati bagende kumvuza bansengera amasengesho hariya muhira kumusengera mu rugo batwa kujya kumupfumu no kumupfumu ariko rero urumva bagende bamuvuze kumuvuza urumva paratil que bashaka ko bamutwara mu bapfumu navyonzi canke kwa muganga mu kizungu canke urabona ibi bitaro vy'irenge ayi usanga bitandukanye ni wacu uruhande rw'umudamu barishoboye wabo sabwe barishoboye bafite agafaranga barishoboye mu planning yo gahunda yo kujya akubwira yo gahunda yari 2010 ari 2020 uyu mwaka nukuvuga yuko hamaze nsubiye inyuma gatonya nukuvuga hamaze kugo rubanza rwo guhuza umuryango hari le 25 itariki 25 zo kwindwi ukwezi kwindwi uno mwaka turimwo hakaba ivyo birori yo migigwa abantu bose muzobaze iwacu Bujumbura bavuze ati ivyo bintu ibirori bibaye abandi bagira ama mariage imisi bikuru ba mariage kuganduka ariko mwe mugize urubanza rwo guhuza imiryango ivyo bintu salute ivyo bintu ni ibintu vya mbere ku isi ati vyakozwe nande vyakozwe n'umushinga na Jean Claude n'umufaso niwe Francine Nihabose ati ko basasabwe amafaranga menshi ariko ibintu bakoze abantu bararize abantu baratangara umunezero cyane rero amaze kubabara ko vyagenze uko yaciye ahita agira ishavu gishi cyane guca panga iyo plan yuko kuno yotaha muhira muri yo nzira umva spends amafaranga ni ibintu byinshi cyane ikindi nukuvuga amafaranga twage turakoresha aya mafaranga twabika kwa kundi nyene yarafashe amafaranga yarukira musaza we musaza we yagiye i Zambia kushakisha ubuzima navuye ku kazi nsanga amafaranga nayo ya mafaranga y'umuhangaro arundike nacyo tukubona yuko ubwisigo bwanje bwate ko batiye amafaranga ati na amafaranga ariyo yabwije ukura ati na amafaranga dufise mu nzu amafaranga yose nayarukiye mama na musaza wanje kugira atanga urugendo
mwabiganye se mwe mwipanze ibintu cyangwa ivyo bintu numva kuvuga yuko yabaye surprise abimbwiye ko nyene wese kubikibanga ko jewe sinaraba ingere bimeze yambwiye ati yamaye rero mutama na rufanga rumwe dufise hano na yarungise muhira kubera kaka agomba aje Zambia kurondera ubuzima na mama ba umutahe ndaburi cyo vuga muri ubwo buryo amafaranga umva kuraba amafaranga hose ni zero tutangura a zero kandi ibi 45 y'amaranda ngo ni amadolari angahe amadolari igihumbi ni 15 amadolari 230 so ni amadolari hafi 3 y'amadolari amafaranga menshi cyane ngo ni miliyoni 50 z'amarundi menshi cyane ni menshi cyane ngo wasubiye inyuma nanone ncanangura aze kutangura ico bita kwavura ibi byose rero ni za nkomyi kuvuga yuko mbabaro yagiye aragira kugira ngo nawe nyene yumva amahoro tugore ko nyuma gatowa nuko urugendo araguplaninza aragutekenitse no kuvuga yuko rero amaze kumbwira ati nifite ubutumwa bwawe message ivuye ku bavyeyi basavye ko wewe wondungika muhira ngende kuyivuza kuri iki kibazo dufise cyo kuteba kuronka ikibondo namwakiye neza ati ni vyiza cyane ahubwo reka tutegure urugendo rwawe waruteguye ameza ngahe naruteguye mu mezi kuva mu 8 gushika mu 10 amezi abiri akubwe ibyo bintu amafaranga urubara amafaranga ndayaronka kandi amafaranga miliyoni 6 z'amarundi ni amafaranga menshi cyane no kuvuga iki rero ndategura urugendo rwiwe umva sinabaje abavyeyi ati yamangu ndabarukira umwana eka yaravuga ati ni vyiza kabisa abavyeyi ni vyiza umva mudamu arashaka ingahe ubu ngo tuvugana novuga yuko bafise imyaka 25 arafise imyaka afite ubwenge cyakora arakizi so nuvuga ngo urugendo yarutangiye ejo bundi ukwezi kurakwiye umutwara kuri airport Cape Town neza cyane urugendo turamuherekeza kuko inkuru imwe nisubiye inyuma nukuvuga kuko muri izo plans yo kuko tuvuga ati Amare agiye kuyavuga ati ivyo bintu nibanga abavye basavye ko ari ba secret bati nca umwe mfata ibyo byose bamutwaye ku bafumu kuko nakuntu ibi bintu byo bamwibanga kandi umuntu avuye hanze y'igihugu uvuye hanze y'igihugu ushike muhira haba abantu bawe kuza kukwakira nigwa na benshi kubera baba batamuheru wowe amfete wese wumva ko byavuze ko wowe ustekereza ko bapfumu je nacendeke ku bafumu kuko ibi bintu byo mwibanga avuga ati papa na mama basavye ko ari ibintu byo mwibanga ntabwo ustekereza yuko ari akantu kakorya gukoreye ivyo rero umva jewe ivyo sinabitahuye gusa nibaze yuko nibanga ko urumva agiye kwivuza nca nibaze yuko bagiye bafumu kubaza igituma kubuhinga bwacu tubonye nk'agatiri kakoze kugira ngo nyine nturi bu telefone hakurya kugira ngo batamenye kijya mbere urabyumva ute no kuvuga jewe ico gihe sina telefone ntabwo atahuye ni mpamvu nyine gushishije nyine kugira ngo nyine urumva umushinga naye aramubwira ati ntu telefone nibanga ntibiboneke ko ibyo basezeranye n'umukobwa wabo ntiyabe bimenya abandi benshi which means bivuze yuko bya bindi yakubwiye byasina nyina ngo baramushaka ntabwo byabaye byo kuko aragize nawe ati none mama wanje ambyara niyo zo kwakira kuri airport ndadaye airport kuko ufite abavyeyi mu Burundi bari bajya kumwakira umukaza naraje bavyumva yavuga ati nikibaho uwo munsi yavuga ati nukuri nibanga ndagusabye ati rero aya mafaranga ngo ndakuruhika gereka manda yagumye nzo yakuruhikira aranka avuga toya reka ndanyitwarire ati tuyavunye mu madolari atoya reka mbe ndayarungika ibyo byose ndamurekera aranuka amafaranga miliyoni 6 urumva amfete urumva no ni ya mitwe kuko urumva ibimenyetso biri kugaragara ni birahurira hamwe niba kuko bivuga ukuri niyo bivuga ukuri ibimenyetso biragaragara yuko ni imitwe neza cyane urabyumva ute gusa kubera ko uwo mushinga na Jean Claude yari afite ikizere kinini ku mugore ku myaka 7 bari babanye ata uburyogo yamubona ko ububandi cyamuhaye ikizere cyane cyo kwizera yuko ayo magambo yabavuye ku bavyeyi biwe ko yobari ukuri bishabimwa rero kinarya kandi bafite intumbero no gushaka ko boronka umwana boronka ikibondo nabo bica biramuha babura babitabwira ndi guhaba ngo Jean Claude yatangiye kugira sense neza cyane yatangiye kugira yerekwa aho umudamu hagere mu Burundi neza cyane muri telefone muganira n'umudamu akubwira iki neza cyane ariko ndaduka kwijambo rero nikuvuga yuko turamuherekeza turi kumwe kwanza urazi yuko ngaha gusohokera iki gihugu ico bita go home mukugiye ufise ivya ngaha twemerewe kuba muri iki gihugu ufise ivyangombwa byemewe n'amategeko yaragifise neza cyane nikuvuga yuko aha ico bita mafia
turi kumwe iki gihugu ari igihe ukoresha inuzeye magendo kugira ngo usoke mu gihugu turi kumwe twarakoresheje ibyangombwa byiwe aragenda amahoro turi kumwe arashika amahoro muhira igihe yafata urugendo rero turi kuri airport turi kumwe turi kuri airport turamuherekeza imizigo yatwe imizigo myinshi cyane waramutekereye amabegi menshi cyane haragize bati ibi byose ati nzobisiga urazi muhira ubuzima bw'abantu buri muhira ati nzoca nabisiga nshona namo payiko azogaruka mu mezi 3 genda amuzohindukire madame wamuhaye amatike wamuhaye ibyo bizagutunga kira kitu amafaranga menshi cyane amafaranga yari menshi cyane kuvuga amafaranga nane yagamuye mu migwi ibiri yari amafaranga n'abataye amafaranga n'amafaranga ajanye no kwivuza yanayo n'amafaranga guheraheza inzu yacu turi kumwe aya mafaranga agenda uzoca uheraheza inzu ukurikirana burya butunzi bwacu turabi aho bugeze hari mafaranga yanana ajanye no kwivuza kugira ngo ibintu bizogire neza kwa vimba yose ndamutekerera mugabo arayarungika nuvuga rero tumaze gushika Cape Town ndamutekerera amabegi barapima ico bita ijya nuzeye scan barapima baraba imizigo ya nukuvuga yuko imizigo turarihira amafaranga atari make hanyuma tugaturasezera neza arataha ariko umwana inkuru y'umwana isubiye inyuma kubera yavuga ati bibibanga amafoto twafotoye n'ubu turayafise ati muzoyashira ko ari uko nshitse muzoyashe ku ma status kwemeza abantu ko nashitse ari uko nshitse muhira niko vyagenze ariko uyu petit frère ngira nawe nyirarerekwa yavuma muraba ati amare ko mbonye Francine mengarungisa ifoto kandi ari ibintu vyibanga ayirungikiye nde urayibonye nabibwira uyu namubwira navuga ko mbonye we arungitse ifoto akuri WhatsApp izi foto jeje gufotorwa nga ko mbonye we arungitse zibiri eske arungikiye nde uyu ntacyo yashimye kunyishura ko urabona hajya umuntu mwari wasiwasi ko musano wataye ubwenge bavuga zana imizigo ino dupime punguzana myinshi ongera kwibi kura kwibi en fait Francine ukeka yuko yari afite undi muntu se ku ruhande ivyo nabimenya ari uko ashitse nari navyo narinzi kuko urumva twari tubanye kuko era nukuvuga reka tuvuge amazina yabyo en fait Francine nk'umuntu mwabanye nk'ibintu wabonye nk'umuntu w'umugabo nk'inararibonye mwabonye byose izo observation mwakoze ese ntabwo yaba yarafite nka boyfriend no kuri no bambeshe kuko umwanya munini twaragumana umwanya munini twaba turi kumwe nikuvuga nubu uzobaze nikuvuga kujya imbwa n'umuhigi nikuvuga aho ndi wamusanga ari hondi reka tugende kuri anshinga ari mu ndege yaragiye mu biganiro mwagiranye nikuvuga yuko bwa mbere umva yaragiye va Cape Town ntago yaciye Ethiopia siko ntago yagenda neza cyane nikuvuga yuko muhira twarafotoye amafoto tunezerewe na kibazo turagiye nukuri uzoheza muhira uzo baramutse ibintu nkibi nikuvuga tushitse rero afashe indege twagira turayaga ariyo ndafise amaproof yose turatwenga ati mugabo wanje duri indege eba ibizunguzungu birarenze kumbe nuko amaguru yavyimvye ibikiri biki arashika muri Ethiopia barajyamyeyo hama aranyereka amafoto ati izi nje baduhaye ibiki nibiki nukuvuga itariki indwi isa 6 niho yarashitse ku butaka bw'Urundi yaramenyesha ati nukuri nashitse amahoro ndaryohewe cyane ndi muhira mvuga ati ni vyiza cyane ma uruhuke uryame ati ebana ati ukabana naboretse ku murongo nzoba ndi mu bibazo vyinuzeye kubera uburu ati nta kibazo wewe ukabutuje turaza kuyaga uko niko twagiye turayaga neza reka tugende ageze mu Bujumbura avuye mu Bujumbura igira rye ry'Ubujumbura arahagera baramwakira yakiro nibubyuka yakiro nani no kuvuga yuko amaze gushika Bujumbura nkuko yabimbwiye yavuze yuko yakiwe na se wabo ni kuvuga se wabo ariko ivyo nabwo byabaye vyo ahubwo yakiwe na mamudogo wiwe niwe yaje kumutora n'imodoka kuri airport imutwara ahaba mama wiwe mudogo yagiye kwa nyina kwa mama mudogo ahubwo je nibaza yuko azoshikiri wabo kwa se na nyina ariko siko vyagenze yashikiye kwa mama mudogo wiwe kandi akambesha yuko azoshikira kwa mama mudogo kwa mama mudogo wiwe umva vyabaye ko ama rero ndamubaza uri he ati ndi ahantu mu Kamenge ni vyiza none mbwira ingene bakwakiriye kuri airport mbega quarantaine yarabaye bijya byo urabona corona barapima kuceka bibiki nibiki urabe ko ufite umugera ati ndakubwira ati mbwira program imeze gute none yo kwivuza ati ndakubwira ngo bizoba kundwiza ni vyiza nukuvuga ico gihe ndamwandikiye akanyishura haize iminsi anyandikiye akishimisha nukuvuga itariki 13 niho yaciye telefona
uriko nawe neza itariki 13 itariki navukiye ko jewe ndariko ndahimbaza isabukuru yanje y'imyaka acara telefona ati ndakeneye tuyage ati ni ati oya nama audio ngeneye ko tuyaga straight wonderful ati ni vyiza ati ndiko ndahimbaza umunsi mukuru naguza ka KFC ati ndiko ico bita ndafita karora hano gatwebwe naho turi turafata kamwe na kimwe buriya se agacupa kamwe turafata buriya se nakebe urabona alcohol mu mubiri ituma igabanya ingwara na bibiri ravuga neza ati munywe dukeya kugira ngo mu kwingwara zanyu zose numwe nyinshi mwakawa gusa vuga ati nta kibazo kakugezayo uriko biba neza nuko rero aranelefona umufasoni Arise icyo bita kwitazura ati rero ahafite umwanya wo kuyaga n'umugabo wanje ndamubwira ingene urugero rwagenze ndatega amatwi tempa ni kintu gituma wumva neza mu gutwi ariko kwijamba ati Mutama ndagushimiye cyane ukuntu witaye ku rutare urandonera icyo biti na uri turapanga urugendo neza cyane kugira nshike hano iwacu mu Burundi no kuri ndashima cyane nabonye abavyeyi birahimbaye cyane turi kumwe ati Imana ishimwe ati fiti jambo ati mbwira mama ati naguhanuye igihe kirekire cyane naraguhanuye tubunga mu gitunga ryo mu rugo wagiye urasesa kuri itunga ryo mu rugo turi kumwe raba urubanza rwo guhuza muyomba wananye ko wawe amafaranga wakoresheje abo wahaye imitahe amafaranga menshi wakoresheje naraguhanuye ati ibyo bintu bireke ni wanyumva ahubwo wafata ni uri umugabo gusa mu rugo ako gaciro wanka kuwuma jewe oya nari namaze kuruha ati rero wewe waranse kunkwa wase kutanga dot kandi tufite amafaranga wewe amaparcelle twagiye turagura ni wagiye uravuga ngo waranyibagiye kunyandika ni wanyanditse ku maparcelle twagiye turagura ikigira gatatu wewe yavuze ikindi ikigira gatatu ya ivyo byose byanyetse yuko utankunda turi kumwe ivyo byose byagiye kutankunda rero jewe misemwo kugusezera online arakwerurira cyo bita kusaliti kwa Kiswahili akakusaliti kabisa akanisaliti online live online uri kuranyumva neza icyo bita mu Gifaransa décevoir isn't it décevoir in English what can I say deceive nikide kusaliti kwa Kiingereza tusemeje kusaliti ni to cheat is like a kind of cheating yeah turi kumwe ambwira ati gwero no munsi nukuri nase kukugirira nabi muri ico gihugu umutima wanje wari wababaye cyane jewe ko nashise muhira ndiyo namahoro ndi amande y'abavyeyi nukuri nzojya utwo ndonse rero ukazoshaka gutaha uzuta ariko nituzobana kaniseke Mutama akoese ariko ambwira live ibagi amago yose twaciye ngo wamugisha ati wewe ushaka kugirene turarangije nashimiye kugusezera naga filme ati rero ukaronka undi mukenyezi umutega rugori urarongora nanje niraronka undi mugabo nzorongogwa ariko na undi mugore uzoronka nkanje yakwihangana nuvuga c'est l'histoire the true story so la solution nuko nta undi mugore uzoronka nkawe ihangana siyo mbesigo ni kuvuga yashatse kuvuga ko ni uzorongozo kwama wavanye bivaye nuko uko kuntu umeze urkurangwa neza jewe nakiriye iyo nkuru n'umubabaro nk'umushinga ntaye wese umeze ute muri we Jean Claude gushika ubu jewe kubera ndumushinga ntaye ndamiza akabe kabagabo ndaremye kuko abandi bari kwihisumu bagapfa simba nkiriho kuko umuntu bari kukubwira uko egare uko ni modoka yo kugonga kuko ni bintu surprise umuntu guteka kandi wakunda umuntu ukahereza ku bwenge bwawe bwose wumve sikizongera itakukida utazengereye umuzungazunga ngo ikuzungurure kubita ijambo ryo barivuga ati ukunda Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose
n'umutima wawe wose uyu mugore wanje namukunze ubwenge bwanje bwose uzobaza abantu bose Cape Town umubona twe twibaniye abantu bavuga ati bajya abantu ni paradise bari muri paradise nuvuke rero amaze kumbwira ivyo akanyereka amakosa yose yanje mu yo myaka yose ico nakoze navuga ati nukuri uzogire urugo rwiza kandi ivyo vyerekana ko wamaze kuronka umugabo ibyo ni jambo namubwiye kuko nivyumvikana wewe turapaze urugendo ko nakurungisa kugira ngo reka gatoya nirukanse reba muri telefone gatoya yawe tubwirijwe yakororeje hari proof ufite proof nazifise ijwi rimwe ry'umudamu wawe neza cyane rishaka vuba tumugende kumwe no mukanye no mugabo rishaka vuba urushyire kuri kamera aho ngaho kuri mikoro kugira ngo koko twumve niba utari kumubeshyera ko hari ishobora kuri kumubeshyera kandi anga kuri Cape Max TV ntabwo tuzana ibibeshyo ni ibintu babiri live ntabwo rushikuze hanga tuvuga ibintu very for real yes mutama wowe hari amaze kugera izo nkuru zose agiye uzumva ibiganiro byose izo nkuru zose ibiganiro byose bagiranye byose narabyumvise ko byaradutangaje cyane nk'umuntu waherekanye nazibonye zirafise iminota myinshi cyane oya turashaka ahantu ari buvuge tu akantu yaba aravuze kagashokinga naco turaza kuharaba ariko gusa iyo bishoboka twaye kubishyiramo zose oya kamwe turashyiramo kamwe gashaka kiramo volume ngiramo volume ngaho ngiramo volume nuko izo nkuru zose izo nkuru nazumvise nkuko bazimubwiye uyu naje twari kumwe basi tumaze kumva uko kweri twese twakubiswe n'inkuba turatangara none se iyi daimoni arikuye se ko umuntu yagiye mu neza yagiye ku mugambi kanaka none wa mugambi yaragiye ko urahindutse mbese yagiye abiteguye cyangwa ni ibintu bimufatiye hariya mbere jewe narabagiye n'ikibazo naramubajije ndamubaza nti ibyo bintu wavuye biri ku mutima wabipanze cyangwa ubipangiye hiyo nyine aranyishura ati jewe n'ukuri nabipangiye hino kuko uba nashitse ni ikintu cyiza cyane uba nahise nshikanga mu gihugu cyacu yanezereye cyane kuko nanjye mfite intuntu ku mutima navuze kaniha amahoro mu kuvugira ijambo ariko je nahise mvuga nti nubwo urivuze nta mahoro bizoguha baca umugani w'ikinyarwanda ngo umusinzi asinda icyo asanganywe mu kirundi sinzi kuno babyita mu kirundi bavuga ngo mu kirundi nabo bararivuga ngo imborerwa nta gutuka ngo nuko yaborewe ahubwo yararisanganye wowe umudamu wa Jean Claude nta kantu yarapuraninze ahubwo wowe utaruzi neza cyane nta kantu yarafite muri we wowe utaruzi umunywa nzoga ntakutuka kubera ko ngo yaborewe aje kugutuka yararisanganye agahita abeshera inzoga agahita abeshera inzoga turangiza ikiganiro cyacu Jean Claude shyiramo kuri mikoro wakazanye shyiramo volume karahari shyiramo volume egereza mikoro urukundo wari umfise ko ariko ibindi bibazo warabikemura urubanza rwo gusabana imbabazi amafaranga wakoresheje wari yabonye naraguhanuye ntiwanyumviye mwene wanyu yaraje uko vyagenze warabibonye abo wahimitahe warabibonye rero muri make nabonye aho tunokwirirwa ndakugirira nabi uti muri make nabonye ko aho nogira umutima w'inzigo navuze uti reka ndakureke kuko kwihangana muri make vyarananiye bivanye n'ukuntu twari tubanye nta mutima w'urukundo wanyeretse ntabwo wiyumviriye no kunka mu myaka twari tubanye ahubwo wambwira yuko ntakora ntagukundira umuryango rero ko wahisemo gukunda umuryango ukanko dutegura akazoza ukanko twubaka nukuri numva amahoro jewe aha ndagusezeye ntabwo nzogarukiye kandi ntabwo tuzobana ubugira kandi urarondera uwundi muntu muzoshobora kubana. Okay. Sawa. Kamwumvise. Niwe ni Francine. Niwe Jojo nigiwe simbeshe. Neza cyane. Reka dusoze ikiganiro cyacu tugira ngo tugisozereza ahantu uvuga ngo aragukatiye aragiye. Araguhebye nazagaruka. None aho ngaho nkawe wowe
en fait ngo uvuganye na nyina Francine nk'abakwe wese ugara bavugisha kugira ngo turangize byagenze gute? ni ukuvuga rero amaze kumbwira iri jambo twagiye kumviriza icyo nakoze saa 9 z'ijoro naciye mvyuka ncaja kuri page yiwe ya Facebook page yiwe ya Facebook nsanga harimo secret zose umuhungu bazorongorana ibyo bagi barayaga itariki 5 niho bagi barayaga ati ama rero Claude agiragende kare nitwa baby ubu ari kwanyita Claude acha wati Claude agiragende ingo kuri WhatsApp tuvugane mbere ko shushu baby jewe singiri baby acha wati bana ingo tuvugane bisigura yuko bumva bere panga karere hama rero ncaronka ubwo buhame mbona ko uwo mugore umugabo bazokubibanira yitwa Jean Bosco umugabo yitwa Jean Bosco umva je nitwa Jean Claude Jean Bosco urabona za Jean nukuvuga yuko rero maze kubona yuko ivyo bintu vyabaye byo bati bwa bundi yari plan y'ukuri so Jean Bosco nwamwihebeye niyo yamwihebeye no kuvuga yuko niwe rero barongoranye muco barongorana bo nukuvuga rero muri make naciye ndondera mama wiwe umuvyeyi ndamubwira ikibazo nahuye naco umukobwa wiwe ko yanerefuye kuri kuvuga ati nikuko twaguye mu mazi twatangaye ahubwo ngo ati ivyo bintu nibikiga Francine ati jewe nafashe ingingo nuko nyene rero muri make haragezaho abavyeyi biwe bayakimaye baramukoye vuba umva muri yo bisi nyene bace bazana ico bita dot ako kanya bace bagera kwandikisha muri ruze etat civil y'u Burundi bekana yuko umva abaye mu gakojo umva twara basambanye kuko vyerekana yuko naho twanditse bo bace bagera kwandikisha muri commune bagenda batanga dote no kuvuga buce bagira mariage mu rusengero rero uko niko bimeze tuzakomeza ubutaha Cape Max TV mwakoze rero kudukurikirana tuzakomeza ubutaha muri part 2 turonge iyi ya part 1 noneho niki niwe butumwa wabwira umudamu wawe madame wanje navuga yuko azagira urugo guhiza nta kibazo kuko yafashe iyo ngingo Imana imuhezagire azimva amahoro ahubwo azandondere turamukanye ivyo nibisanzwe kuko abantu barawukana amabakayaga kuko turacari ku isi ibidahura n'imisozi ni vyiza yuko yo kumva amahoro akazaranyandikira ndamutse ati bimeze gute makuru yiyo ni vyiza kuko yibuke yuko twigeze kubana nuko no mubwira niki ubwira umugabo we umugabo wiyo novuga yuko nabane n'umugore wiyo neza amufate neza ivyo jewe nakoze abikore wow uratwemera tutumire next time kuri part 2 kugira ngo kiganiro tugisoze neza no kuri nta kibazo kabisa je mbona ahantu hameze neza cyane kandi nibaza buno butumwa bushiki umuntu wese kugira ngo bimwigishe iki ni cigwa ico bita kurongora kurongora no kurongorwa kuko n'urugamba rurero cyane umuntu ahura n'ibibazo akahura n'ivyiza isi yakumvise iki naco novuga yuko umugore n'umugabo baze kuronga umugisha ava mu kintu shetani arabatera mwakoze kudukurikirana rero ya Cape Max TV rero mu bihe byose yabazaniye amashowbiz atandukanye umunsi muko muhanda dufite abagabo b'intararibonye babiri uwahemukiwe ariko akavuga ati nta kibazo kama mbaya so ni kwa kundi rero taxi ragusiga taxi voiture ni gusiga uzafata indi yindi all right thank you mwakoze kuza rero naho gutaha Imana ibaho umugisha ni muri part 2 ntuzibanyirwe mwakoze cyane sasa okay